So when you watching me, Mama Kwaba, Family Badwam Afisem so on Adom TV. So that's on the DSTV channel 280 so nya biahwe live or honum. Ye nim komoto wi na ye di media council ato aso e dey amasam na ka say Baah Herbal. Baah Herbal. Ye kan ba bia America no. Baah Herbal. O matrase. Dr. Boko dey. Yeah. Boko. Yankopon Adom. Bibia she. I answer so to say. Yankopon Adom. Bibia okay. Dey na koso Baah Herbal. All right, I'm say the check say e ma ahefo nyina say no munim de da say Baah Herbal center there. Ba bi ho a na say onan mu na abu ana say dompemu ya de oba be piem e ho no de ya de a onkofi no na ba bi a wote say eye wo ya na say odompi na mu abu no onkofi no na say asan asie ni ama a wonya ekire ehaw bia enti no se ba ne se dompemu ehaw nko ade a ba bi se wo dan woni ekire mu Baah Herbal hospital ase ho ena so ba ena me se Ghana ha ene abibire mu ha de ye ho abasobode a ni na adi adanse se odompe ena mu abu na ope ba bia kwa me yasan de ato ama wo a wonya ekire ehaw bia de a Baah Herbal hospital ho epe ena so dan woni aba bi pim senso we chibre mu ana se spine ena ho atochima ebia e che se o spine no emu ebiebi ana se ho nkase no na awewe na ope ba bia ko amya san sisi ama a enye operation yem fada de bia ensho ema de a ene ba bia so down any editrim Baah Herbal hospital ase hope ene so ba be pim se de be ya ebetime de abibiduru hye no so se abibiduru ene de be saw ya de afisa odompemu ya de ene sa o spine na emu ebiebi na se o spine na e kase ebia ho awewe a ope ba bia kwa amya san sisi ama obi no Baah Herbal hospital ho ene so o down any eba be pim ena me se ba be pim e wo ho no mo a obi a waba ho pen bia dia dan se o de ne spine problem ba ho no ene wasan agina na so bim me a onya akwanhia ne na mu ebuye oba be pim ho Baah Herbal hospital no ade a wasan afa ne ntuma afefra na ebia na eyebo na ogbo na watimi ede yedi ne dwumadi bia odie no ena eno ede ohaw eba beto ne so enam se ne nan mu dompe ebuye anase ne dompe no efechire ne broni friend said this location bi dia ene ba bia so down when the editore Baah hospital pe ene so down when the editore mu enam se hono de edi kan kadeda se bibidru ene de sa yade ho ene oda nchen a na se yade bia how bia 50 kopem na ase de oda when ede ba bipim Baah Herbal hospital ase ho a yade a yade bibidru ebitu ase krakra ede ma yade bi te se bia kompo na ba bipim wo minimu ene mfa ho ene ne kase senete ebi nso ana afiansa na ahya se ba enko ememfa sekan enko kan enam se eno nye the right solution is oba bipim Baah Herbal hospital ase ho na yade bibidru amaw na anna ne sade na afri minimu ede akọ emfa ne se ne kase te se eketwa ana se ya dantem anampo se ekase Brabi pim Baah Herbal hospital na emfa abibidru enna ne sade ne afri minimu emfa maw senso ebia na wode hernia ana se fibroid sade ma mienu yi meka ede abom enam se ne mienu nyina no ade eba obema bi so ana so oba bi so na gidie nyina ne se just operation ena me ma sade na afri ho nanso Brabi pim Baah Herbal hospital ase ho entesa yede abibidu ena na ne ni na ede firi ho ede ma wa hye so se okoko ehu operation a ebesan aiden ababiem enam se enye ni na ene betimi afiri ho akọ na emom no ba be pim Baah Herbal hospital ne ma wa bibidu na eno be ko ni pede anim na akọ na ne ni na de afiri ho ede ma se bia henia etwu ena hawa emfa ho ene ba bia wo se ewo ohwa na benim anampo se ewo wa ya se anampo se ababe pim yem eno ane se ababe pim Baah Herbal hospital asyo letimi de abibdru etu ase krakra ere ma sanso na fibroid nso eno so ababe pim a emfa no baby ewo se wo awode ene mu se wo awode na no anampo se no krampo na ma awo ho aye de ma wa de ababe pim Baah Herbal hospital asyo se na be ya ebitimi de abibdru anane ni na afri ho ere ma hye nso se baby ewo memu ha baby mienu ye won kran ha ene kumase enkran ha baby ewo spintex ene ti ofaka baby aka se wo spintex road we see baby a friend say 18 junction we see ho pe taxi for home lulu catch up say ko Baah Herbal hospital ade a omodo ba bpm aseo senso kumase nso de a baby a friend say atonsu agugu aban ayar sabia kese na chi ope ho na sabeka Baah Herbal hospital aseo no number say didi juma aseo ho 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244
083482 when numbers are offer when doctor nkasa ebedi nkomo ebia na wo yade ha no yentimi anka ho asem e wo kasa fidie so na mom no offer na watimi age emu nkyeremu bia hye no so se ebia stroke yade e na aka wato empem ebia na afa nipadua na efa anampo se afa nipadua ni na ebi nkura na wani e na start se e affect anampo se bia wano e na echia anampo se adwene no kura na stroke yade no e den affect na ni na no eno anse oba bpm e Baah Herbal Hospital aseo hye no so se we nya na edi kan ni a obi de ne case ba me aso ama na ahwe na emom no yade a eta exercise yade no eni nti no entra se e stroke yade no e ma onka dem rekwan ne what se Baah Herbal Hospital e wo ho edema hye no so se wa bpm e wo ho se ne be ya yade abibiduru e betu sadi ase edema hye no so se yade abibiduru no e ma wano makro ni padie no se ne be ya be na ne untini na emu asisi no ana se ne ya emu jafi ana se strade na asisi untini no sa so na yewo physiotherapy bed wo ho a eno nso oda so na sa machine yankasa nso amassage unipedia eni nti anche bia no obunse sa stroke yade na yetete no yade a eja wo ho eko eni nti no entra se e stroke yade e niunya mrekwa na wate se Baah Herbal Hospital e wo ho edema sa nso na obi a ono de eye enemu hawo ene hawo enemu hawo bia e hawo bia no de ba bpm e Baah Herbal Hospital a yade a ebitu ase krakra ede ma hye ne se enemu yade ebi ti se eye gonorrhea yade eno yade a eta hadwin yipa enam se wantu ase krakra mfuru ni pedie ma etimi e ba ba pm se e ma awo ho kra ye den ede ma enam se sa gonorrhea emwai eno etimi kum enkwabo na woni pedie no e ma awo kra ho etimi ba ba den ede ma ene nti no on pese baba ne se gonorrhea emwai ebetimi asiwa wo ho kwan dia ene so ba bpm e Baah Herbal Hospital aseo sa nso na enembo ya de bia keka ho bia no o de ba bpm e Baah Herbal Hospital a ye de abibiduru enetu ase krakra edema wo ene nti no hye no so se o ba bpm e ho ya de bia ha wo bia ene ebia ama se enye crutches a untimi enante anampo se enye wheelchair la untimi enante no hye no so se o ba bpm e Baah Herbal Hospital a sa ya de ni na etu betwa ama ene wasan asore egina na so bi ma enye crutches kra no anampo se enye wheelchair kra no betima akoba bia o yeden e o se oko number ne de e o se o fresh se ne be betima di akiri aba bpm e wase ho number ne bi e 0244 988 004 0244 988 004 anase 0244 083 482 0244 083 482 mesenkra ha baby ewo spentes nti ufa ka baby a ka se oko spentes ubisi o baby friend say 18 junction we see ho a taxi for ho muludu ka chom se oko Baah Herbal Hospital ya de amdo baby pim e wasio senso kuma senso de ya baby friend say atonso agugu aban ayara sabe ya kese na chi wo pe ho na abehu Baah Herbal Hospital asio no se na be also betima akwaje apomuden enhwe e wo ho na ne a ye ntimi anka ho asem e kase fidie si boko pim ho a ya de bibidru ebetu ase krakra e de ma ene nti e na danyi na no ye boye mra ne se Baah Herbal Hospital ye so ba bipim ho a enyarwa nyina e yade a ebedwane efru ni pediem ama no mienti ase ye benya mu no bi ato wabonten o da bi ye ndro no ni na wo ase ho ene nti ye ni bi e wa abonten se bi a o hostel bi na ba bi sa akwa kopendro ni bi da bi e just ba bi obi no so oton adro free Baah Herbal e ye kontompo enya no kre yes ma so ne wo enkran ha spentes ana se bi akumase e honko na akwa benya Baah Herbal fo enu bi ato eye bam no ye ni e kan sen e ka se bam a ebia na waba na odompe no e baby a shift anaze the friend said this location ebia wuti a went ye ni ye na dompe no ehwan fi baby o say hye no e no sa na ye de bibi sa e de beden e be twetwe ama na sa kan si su bi na mom ne ya ne nan dompe no ebu no e no ye san de sie ni e de mawa wunya chire ha obia wow won se baby o ho akwa e mawa ensu to kra na sa bia wo ba anambo na esimu kra check akra bi bo se emusan ya ye hono na chese entisa na ekru egusu wo baby a ebu no ensisu yi ani nti no ba bi pimo wa e be san ya ma wa wunya echiri ha obi a tene Mr. Mu a monan africhite wutie baby a wantie ne ye na wo so baby a wanso ne ye a eje pain no esre wada fo ne kire Baah Herbal so ye enkran spentes na kumase na ekoje wayaresa Dr. Bedase Asmedase nyamenka amen eti Baah Herbal na wote se no mo hwe ko twe fro e ho hodom na
before that Omahene Kwabena Sante tena sese de mpese mu ato before the happy birthday nkoma Nana Ekua Twenewa of Nkranza South Health Directorate we free eye Kofori Bosu den chi honum oso you the best ya mechira no nyo kese kwapem so be kese